Mpendwa mtu wa Mungu, kitu cha kwanza ambacho huwa tunatakiwa kufikiri na kutambua, kitu cha kwanza ni lazima ufikiri ya kwamba mimi ninaishi duniani lakini ninapita. Tatizo, watu wengi wamekuwa wakijisahau kabisa ya kwamba hapa duniani tunaishi kwa muda mfupi tu na baadaye tutaondoka kwenda mara pengine. Kitu cha pili, wanapenda kuambia ukweli, lazima tutambue ya kwamba katika ulimwengu tuliopo tutaondoka na kwenda katika ulimwengu mwingine. Hakuna mwanadamu aliyeumbwa au kiumbe chochote kilichoumbwa kitakachoishi milele, ila viumbe vyote vilivyoumbwa vina wakati wake na muda wake wa kuishi duniani, na kuna wakati mpya tena wa kuishi mahala pengine. Mpendwa mtu wa Mungu unayesikia sauti hii, hata wewe tu unayeniangalia, najua kwamba unaweza ukajiuliza maswali, ni wapi hapo wanapopazungumzia tunapoenda